Ibe tingchua ilung ta pen mena na mai gu mara Assam news kadai ren sa Zeme ko na pumwangai dale. Zinai kri ke zi ke chum hama mai ting chu kunta ke chum ge chakisang mission center church food chero pack district naglen ge mi to chu ze raki run shakam ni le je sale. News sources na sa za apo mi to chu be ze electric short circuit hemiria ta kango be mi to chu ze sakisang mission center church run shani le je sale. Election Commissioner of India ka degu election de ge pepe to meduine na mai kum ting kum chang na jang kai ka no ge election to robe state minge gu chief secretary to le siro guys global ge covid-19 ro kop kam ra tu do lo zarangai de le anui hai manana chi do bile na mai kum ting kum chang na jang kai ka no ge election bam robe state ji ze Manipur Punjab Uttar Pradesh Uttarakhand nai go ge bangu de le Zai Election Commissioner of India gu marasam pogaibe report ne saje Manipur state ke COVID-19 roi first dose changba kap ko ki makche ning hero le je salai anuina chi do bule Manipur state health department gu report sai suize Manipur state ke COVID-19 roi palana kabelu meteuze lang ka ge chum changkro stroke je haket se minge zaina chi maro ge first dose relang ba dose kaplu me lak ro ge chum changka minge si me kabu de le jai second dose pakna ba dose kaplu me lak skui Sangre squeaket si me kabu delay je sale Manipur Chief Minister N Biren Singh ne jinai kri ke zik chum mama ge COVID-19 rehe na me tingkum kreming ye gna choose tingkum krete satya chamna kapsura ta do te ga bege Jawaharlal Nehru Institute of Medical Science Zenims re ki infal gna lepet kai delay Chige Chief Minister N Biren Singh ne saje chogum me rehe kap do bimlei na apo COVID-19 rehe global ge kap te lo je sale Zai Chief Minister N Biren Singh ne pogu tweets ke rogais India ke dei mena Nobel Prime Minister Sri Narendra Modi ju apota do hana ma tingkum grooming yogena choose tingkum grote setsang ba COVID-19 ro kap sura te ga be ngogai lu je pnu sui ila le ja sale anui hai mna chi le India ke dei na COVID-19 ro hana ma tingkum grooming yogena choose tingkum grote setya chang ba kabra kre ke ji ke chum ma ma ge na choose kabra phyo ga be ko de le chi ke COVID-19 ro na kabra le ja sale Assam government ne mihai manata ke pechi gai rise COVID-19 re third dose pak chumpe kabra doctors health workers angangwadi workers zaine front line workers melaina du tingkan to beteuze kreke zikre tikum chang na jang kai ka no ge COVID-19 re pak chumpe kap chu gudele je sale Assam Chief Minister Dr. Himanta Biswa Sarma ne saz third dose pak chumpe COVID-19 ro ka prabeze doctors health workers angangwadi workers asa workers police official melaine CRPF personnel ramadu kabudale je ka chule Zai Assam Chief Minister ne saz senior citizen kaching meting kumbrek strong judi melaine du covid rehe pakna be dos ka lose pakyo skui changi melaine du doctor gu advice ka chem ga be pi lose kreke zikre tikum chang na jang kai ka no ge ka brate lo je sale Zaina senior citizen kaching mena COVID-19 rehe third dose pak chumpe ka bloide zai panui pum COVID-19 bezat ka chambe rarit kene biangam gu le je sale Maharashtra Mumbai Brihan Mumbai Municipal Corporation BMC na znai kreke uzi kuchum mama ge saze Mumbai ke COVID-19 rin tu chu bamlui gumze Maharashtra state ke lusiki ket ke na chuze skui zaina lusiki cricket melaina lusiki kreke uzi briket chang me thingule je sale zai Brihan Mumbai Municipal Corporation BMC na saze lusiki kre zai kre ko nama COVID-19 protocol phase lusiki tet se bamra de le je kchule West Bengal State Kolkata ge zinai kreke uzi kuchum mama ge doctors mina ha ketsi me reuki kuchum gena COVID-19 positive test pedleize senior health official na sale Chige doctors reaction osima Calcutta National Medical College na hospital zamina hangkai madaine medical practitioners of Sitarajan Siva Sadan and Sadan Hospital Kaligat kene zai mina hangkroi ku na regional institutions of ophthalmology aime reuki kuchum gena leje sale zai doctors le na du panui kana bamchambra institutional quarantine ge bamra te ga leje sale Nobel Prime Minister Sri Narendra Modi ne mai kri ke uzi madai dammai ge Manipur nai Tripura state ke te kagule je sale Zaina Nobel Prime Minister Sri Narendra Modi ne Manipur state ke dichu tochu betar me teloi di be zai tichu ro be project kai kana kacharang kang kro chang madai lakhai te set gyut begu project le pet kagule je sale
Union Health Ministry report sai suiza zinai kri ke uzi kuchum mama ge India ke dege COVID-19 rit pezet kecambe bezina Omicron relang beteuze South Africa ke dege ne petpe Omicron cases chana ko India ge changket high snala dle chimero ge high stroke che himbro squima ida di dle je sale Union Health and Family Welfare and National Vaccination Drive report sai suize zinai kri ke uzi kuchum mama ge India ke dege COVID-19 ro kablo lume plana teuze kro haket dai stroke che lak react stroke ket medu kabu dle je sale Zai India ke dege COVID-19 ro na me tingkum kruming yogene tingkum krote set sang me kablo me teuze lak hadai si me kabu dle je Union Health Ministry na pogu tweets ka tweet te dle ai gina na mai gu mara sam news ka loi ga dele pi guys ang kingani mele indu to dele